Hashwaban Plie Surok Balashna Thamai Ka Tendro Rentat Yang Road La Pelong Ru Ya Kaknya Kakriam Baradian Kini UMLA ke South Shillong Constituency Bah Sanbor Shulai Ula Plie Surok Haka Balaidan Lang MDC Kelaban Uba Riki Shulai Executive Engineer ke PWD Roads Shillong Central Division Uba Esletep Urang Bashnong ke Upper Lumparing Uba HB Walang Urang Bashnong ke Lower Lumparing Uba di Shabong Kinong ilam Shnong ke Tain Laban Kibahing Bahasem Jong Ba Tendro Rentat Yang Bang Kuai Dwar Ublay Bat Kipat Ba Nong Shnong Yakni Surok Lashna Haka Jinglot ke Bokot Sauklor Nyopu Arlak Nrup Kondai Hajar Tengka Bat kini ke Surok kelas sedang naduk ke Jingkiang Kong Norah Nyota Bat Ba Ekindro Dingdo ke Bapoi Syaduk Syad Hobi Ghat Kabran Mat Persya Yu Transformer ke MEECL Ha Maunei Lower Lumparing Ha ke Jingjrong ke Ban North Point R Praiway Kilometer Hadian berada Plie penolong ya kejingat dekat kejat dengan Surok dengkat bakasyat bakatem keput tenrai haduk bandapoi hariat laban dorbar pelun kompleks ha kebala pelong pat ke Jingialang Kinongkran dengan Jingialang kelero yu Bah Sanbor Shulai ubla simkia bat trisdom ban penurlong ya kejing ang nuat joki pat ba kam tamperish kata baglah banyak ke Surok ke bakalan bat ke bajingai nerimenta de kejingyo ke Surok ke batamai kala pensuk bat penkloi kalit kawan joki Bah Sanbor Shulai ulero bat aku blai kerpang ya pat ba kam tam ya kitu kebelan nok senyang ke jaka joki banyo snai ke Surok ban pensuk ya kalit kawan Bah Sanbor Shulai ulong bai kong bendas siem marwei layang rang ba shisha ban chat tangan ha additional secretariat bandawasna ke Surok Ndrai South Shillong Constituency dan kam mencong chat tangan ndrai syutia halayang ba ke Surok kelawan hi Bah Sanbor Shulai ulakan turu ikipat ba bagi mendai ban chat kelai ki brio ki belale bahaya ki badwat ha ki kot niam bakut ru kela kedau ba mendai ban chat kela ya ki balale bah marwei ti long kumi marwei ida yang rang ba shisha iwan chong hongga strike ang ada channel sekretariat banyo Surok ya kan mau ndre hang ne hakon son si be batan kajong abot jong bariki him don kam chong hongga strike hapo ada channel sekretariat tia haijing tia la jong ka Surok kalawan ikan di dia kibele persayo riki lene yang kiba ke cikim jongki iwei nong pang ban dekat taksi ban nong pang bari penbu apa hospital pajule kumnoki obu dadu katu Bah Sanbor baga media put ba miksan nadu dan kenangan lapun sumpen sai kabo kikun kimnu coba kata basma ba miksan ngapun summa sai ngapun kuit tubo ngapun ikmai kitu kibayo yang jaga besar piatip hima bisa ngarum jar kertek piatip bisa ba ai begitu kibai ba kajungi kibai basam jungpi kibangalai ngilai sakri hok mengapa riki mentang kamsuk ladon bariki kabit kayong labe mo exemption berlemu exemption ga bamot bakim tere bele postmortem ame exemption lumba ke state lumba ke polis tanggawe to sobha wat shet kelai gitu ya Pak buram yang dihikai juga Bible berkikor kentang berkhut sobha ngapai ada buat ngimlele piwan kaying jungi absong tak kapli bariki syakari ngingi syakari kau le tajmat kin yang dan ya pi absong kenta 24/7 service for 5 years ya jatuh kumlo ka syak bersim jong pipat berbicara kelai yang ini soha naile sekumta watla do pimia chimila ya tabi bariki mana gadero ket no parmap no ble bangila bakla nang ne ginum le asu kayeng jungi apsa kota ngin ai bagi cicik ari yati ku ble ji ajar ngo ku ble jing start ku yebi ku ble